Evo, danas je 2. april, nekako sunčan dan, pčele su dosta aktivne, evo vidite da donose i neki crveni polen i ofarbane su čak od njega. Sad ćemo da pregledamo ovu jednu košnicu, da vidimo kako ona izgleda u nemačkom sistemu, 6 ramova, vidimo koliko ima legla. Znači ram građevnjak prazan, znači on nema ništa, ima nešto malo meda s ove strane, nema ništa. Znači njega ćemo staviti sa strane, što uvijek i radimo, pomerit ćemo preglednu dasku do njega. Sad ćemo da vidimo prvi ram do pregledne daske, da vidimo šta on pokazuje. Evo koliko se da vidjeti leglo. I ovdje imamo nešto gore meda. I ovdje je polen i perga. I s ove strane imamo leglo. Evo ovdje se cakne novi unos. Evo ima i polena malo i leglo. Ovo je prvi ram sa leglom, znači do pregledne daske. Drugi ram je isto leglo. Evo da se vidjeti dokle je leglo. Znači evo imamo ovdje i unos. I ovdje imamo isto leglo. Evo imamo pčele koje donose polen, znači aktivnost na najvećem nivou. I to je drugi ram sa leglom. Treći ram. Evo izlazit će leglo, zatvoreno leglo i trutovi, budući trutovi, znači trutovsko leglo. To nam je treći ram sa leglom, što je za 2. april. Sad najavljuju hladnoću od nedelje i moramo znači sada ovo odložiti, svu tu radnju dok ovo ne prođe za idući vikend. Isto imamo izlazeće leglo, zatvoreno leglo. Vidite kako je to lepo, kompaktno. Nemački sistem funkcioniše besprekorno. Evo i drugi. Vidite, zatvoreno leglo. Ovo nam je 4. ram sa leglom, što je fenomenalno za 2. april 2023. godine. Ovo nam je 5. ram. 5. ram imamo šta ovdje? Ovdje imamo leglo. Evo da se vidi, znači leglo, mlado. Znači ovdje, evo vidite, ovdje se vidi perga. Vidite, ovdje je perga. Znači do ovdje imamo, znači kad bi gledali, znači imamo 50% imamo legla otvorenog i izlazećeg, da kažemo. Evo je i matica. Četiri i po rama legla i da vidimo šta kaže zadnji ram. Zlatna rezerva hrane, da li na njemu ima, samo moment vidimo da u ovoj košnici curi nešto, očigledno voćarac je tu negde, ali šteta za ovih nedelju dana što dolazi jako loše vreme. Zalihe hrane, ovdje evo vidite ima novog meda, ima polena, perge, znači ovo je sve top. S druge strane, ono naše iznenađenje,
nema ništa, prazno. Radno društvo koje se sprema za uljanu repicu i nadamo se samo da se bagrem neće smrznuti. Svako dobro i do sljedećeg videa, pozdrav!